Woo! Dobar dan ljudi što vaši se radi, dobrodošli u današnji video. Znači znam, nisam radio video već mjesec dana i stvarno je dugo prošlo. Međutim evo sada sam se napokon vratio na YouTube i opet radim video na YouTube. Danas je napokon završena škola, u školi nema više, što znači da se više mogu posvetiti YouTube. Znači glavni razlog zašto nisam snimao na YouTube upravo jeste škola bila, znači morao sam popraviti neke ocjene. Sve vezano za to i hvala Bogu sve je prošlo. Mislim da sam u nekom od posljednjih videa rekao da ću na razvoju probati raditi deli vlogove. Tako da nadam se da ću uspjeti to i da neće biti dosadno. Ako budu dosadni onda slobodno se unsubscribe-ajte. Druga stvar jeste da sam jučer sam prešao znači 3500 subscribera i puno vam hvala na tome. Mislim, subscriberi su dolazili ako nisam spacivao videe. Malo čurno ovo, eto, hvala vam. Znači odavno se nisam popio na neku zgradu i sada sam vidio priliku da se probam gore popiti. Vidjet ćemo da li ću uspjeti u toga. Evo nas, na krovu smo napokon, znači ovdje sam se baš htio dugo popet. I evo nas, tu smo. Znači prvobitno sam mislio da možemo ovdje izaći. Međutim to očigledno nije slučaj jer se moraš popet dole. Ali evo idemo sada. Znači ovdje su ovi billboardi, jel? Koji vidite od ozdo, jedna tamo Titova. Znači stvarno mogu da vjerujem da sam se popeo, ovo je stvarno predobro, jel? 5 spratova, nije nešto baš visoko. Znači stvarno sam htio da pokušam doći na ovaj vlog zanimljivim. Evo sad ćemo vidjeti. Da. Ops, flaša. Da, to je ovo što sam htio da oslikam. Bukvalno. Da vidimo vamo, možda ima još bliži neki. Evo ga. Znači, ovo je Sarajevo sa ove zgrade. Veoma zanimljivo. Sada hoću da uskam onu sliku sa svojim nogama, poznatu na Instagramu. Možete me zapratiti na Instagramu dole u deskripciji ispod ovoga videa. Odmah učinite to da vidite sliku koju ću sada trenutno postaviti. A vidite vama dole. Nije baš lijep prizor kad bi palo dole ovamo, ali eto, lijepo Sarajevo. Odavdje. Waiting, stuck here forever, I'm steady, I'll always be. You'll be, I'm going to another and I'll be waiting always. And you'll see that I'd have you whatever you take me, down as you please. You'll see if I did to another, you love me until you Ok, znači stvarno sam dugo vremena htio ovaj krov obići. Napokon sam ga obišao. Ok, sada neću da se puno zadržavam ovdje jer mi ipak osiguranje pustilo. Idem sada da se oni brinu, jel, da nije meni nešto bilo, ne daj Bože. Odlično je ovdje bilo. Nadam se da ću se još na neke zgrade popiti. Sada je malo teže sići s ovom kamerom jer mislim, ono, znate, kamera je. Ali eto, ajde. Ja sada idem tamo. Ok, idemo.
Znači šta je glavna stvar kod ovoga penjanja na zgrade u ove, ajmo reći, poslovne zgrade, jel? Znači glavna stvar jeste da prvo fino priđete nekom čovjeku koji radi na recepciji, zamolite fino da dodajete na krov ili da nešto uslikate i većinu vremena će vas pustiti. Dok međutim kod nekih centara to nije tako, već da se odbiju. Ovo sam malo prije vama potencijalni subscriber. Ok, idemo kući sad. Ok, znači došao sam kući i zaboravio sam znači odjaviti vlog, tako da ću to sada učiniti. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe, vidimo se sljedećeg puta. I htio bih da kažem da mi je žao što ovaj video nije baš nešto duže trajao, nastojat ću da sljedeći video traju puno duže. Vidimo se sljedećeg puta, do tada ne zaboravite da budete fini prema drugim ljudima, da budete skromni. Ok, vidimo se, čao! I'll be waiting, stuck here forever. I'm steady. I'll always be. Jesam stao? Nisam stao. Jes, stao si go. Koju? Nisam, nema mi ništa. Suho si. Dobro, ja sam stao u govno. Mora je stao u govno. Znači stao je sam u sebe. By the way, ovo je Ensar. Ćao Ensar, ovo je Lojo. Murat. On ne voli da bude u vlogovima.